Balkan Gaming. I 10 ljudi, pozdrav svima, evo nas u našoj novoj epizodi na kanalu Balkan Gaming. I ja ću danas da počnem novi serijal na našem kanalu, a to je Minecraft preživljavanje. Oh yeah! Imam for name, znači kucamo YouTube. Tako, nema survival, jep. I ovo sve to tu. Imam da bubnim neki sir, jep. I tako ljudi. Dok se vam recimo Minecrafta učitava, mi ćemo malo da pričamo. Pričamo? Da, malo ćemo da pričamo. Želim da vam se izvinim zašto ne bilo voli i ko dugo epizoda. Ali eto tu, šta je tu je, počela je škola, nastavnici pitaju, vi to već svi znate. Tu nas ubija u pojam. I tako to. I bolje učiti tokom školske godine nego na raspustu ponavljati godinu. I da i vidjet ćete za 50 godina, vidjet ćete, pisat će, znači bit će u novinama moja slika, pisat će, znači tako, Igor Lukić, pouka. Bolje učiti tokom školske godine nego ponavljati tokom raspusta. Eto, znači vidjet ćete, možemo se kladiti. Da vidimo siv, tamo su ovce. I samo vi ljudi znate koliko sam se ja iznervirao. Po koji ja put snimam. Pokušao sam snimiti parkour 2 puta. Pokušao sam najmanje 12 puta, znači sam pokušao snimiti preživljavanje. Ali nema šanse, ja se toliko iznerviram. Laguje mi, užas mi laguje, ne znam zašto, nikad mi ne laguje, ali kad ja krenem da snimam. Znači to je užas. Dorezas mi ne laguje. Doći ta kosta, znači sve da. Ali su mi. To je moj kompjuter. Teško je ta kosta. I da igram 1.7.2, zašto to? Pa ne znam, eto onako. Najviše zbog niže. Sam da napravim achievement getting wood. Pametan sam ja. Što sam krenuo da pričam? Da, nije sad puno. Tako ljudi, ja sam zaboravam, pa šta ćemo? Zaborav TV. To što sam ja pričao. Time to mine. Da si ovco? Ti si moja drugarica. Nemoj samo reći da smo na ostrovu, znači. Samo mi to nemoj reći. Hajde, poslije će biti vremena za razgledanje. Mine escape. Sad da skupimo mi malo kamančića. To je ovo kao svaki drugi početak. Prvo drvo, onda kamenje. Tako to. Ljudi, što da vam pričam sada? Želimo. Znači, treba ćemo naći curu u Minecraftu, jes. Džaba imati ovako u realnom svijetu, treba nam je u Minecraftu, da. I, ja, znači, ekstra je nas ugalj. Mali frame drop. Ja išao, ej. Ekstra što smo našli ugalj. Pa nećemo morati praviti onaj drveni. Pošto u sljedećoj epizodi idemo u pećinu. Nevjerojatno da imamo malo rudariti. Znači, rudarit ćemo, znači, kao crnce, već. Da, nevjerojatno druga epizoda ide ona posle ove. Ja ću na sve da snimam. Pa eto. Vi meni postavljajte neke teme i pitanja u komentare, o čemu je to da pričamo, vidim, da se vi ne smorite, znači vi ne ja.
Ja ću se teško smoriti dok igram Minecraft. Vi ćete se lako smoriti dok ja šutim. Gledajte me kako gledam Minecraft. Kako igram, a ne kako gledam. Okay. Baguje. Evo, hajde da iskupamo još malo kamenčića pa idemo. Znači, ovo je ta tehnika moja, znači kako se kopa tako, znači najbolje. Iskopate stepenicu i onda samo sa svake strane, znači tehnika Igora Lukća. Tehnika u fight Minecraft. Proublašite protivnika i onda trčkate po arenu. To je to. Gde si ovca? Nisam pokrenuo. Crafting table. Tu si. Vidite li šta je to? Najvrednija stvar u Minecraftu ja imala na početku. I da, zalagovalo. Ali dobro, nisu nikakvi lagovi. Gotovo sada. Idemo sada ćemo napraviti cijeli kameni alat. Update. Lopata i svordiće. Time to mine. Mine, time to strike. 1, 2, 3, 4. Učemo brati na engleskom. Da? Za sve mame na broj 065 3 5 4 8 9 2 možete se čuti se sa mnom. Da. Učim decu na engleskom da broje. Da. Za sve mame koje gledaju ovo. Vao, gdje je Vuna? Nisi mi dala Vunu. Krepala ti da bude. Nije, ne tam. Spasit ću te, Vuno! Idemo ja! Sam te pokupio. Don't se udaviti, Steve, hajde. Nemo još ovo ovdje. Ti si Belka. Tako Belka. Će jedan selfie prije smrta. Pet. Fredon. Alo. Belka. Tako je, napravili smo selfie. F5. I da, to ti je bila posljedna slika u životu, eto da imaš za grob da ti je mogu staviti. Sad dođi vamo. Be. Ma je. Kako fini frame dropovi. Tako noć. I da ljudi. Tako je da mi idemo malo sada razgledati. Nećemo početi razgledati. Znači prvo da vidimo gdje ćemo se naseliti. Da se mi malo ispričamo. Da ljudi, ako vam se sviđaju klipovi, pa te pozadite nekog druga. Gledam nekog youtubera snima Minecraft, tako to polagiti, možda se svidi. Pošto na onome revive-u, da to vam se želim zahvaliti. Na revive-u ne u prvoj epizodi najteža igrica na svetu. Pogledajte obavezno ako već niste. Ima 20 lajkova. Jep. Da ste vi, svi koji ste lajkovali, subscribe-ovali ste, ja bi imao sada 20 subscribe-a. Ali hajde dobro. Mislim da nemam lajkova na toj epizodi. Bolje bi bilo da nemam. Šalim se ljudi. Nije valjda da sam ova šuma ima oko mene. Nisam već izmislila kako će meni biti kuća. Ne daj Bože da sam nekome ostrvu. Ne daj Bože. Evo.
No, copyright strike. Treba se poništiti copyright. Ne treba, ali to je za muse. Dođem nekad da pevam, bre, a ja ne mogu, znači. No. Vaka, ja nisam napustila struju. Ja sam kako prendala kada ovdje ima kamenčari. Ja ima gravel. Ja ima gres. Ja uništio sam gres. Ja, šta bi da vam pričam? Da li da pričam nešto ako što se dešavalo možda? Tam je to neka pećinica. Ja. A mene sad zanima da li negdje ima šuma ovih belih i eno je tamo. Ja. Ja stalno govorim. Ja. Ja. Da, epizod će bi trajati oko 15 minuta. Ja. Sam da se znam. I da ja ću kada ne budem snimao uključiti sebi Timber mod pa malo da sečem ova drva da vas ja ne smaram. U sljedećoj epizodi vjerovatno idemo u rudnika, sad samo malo pričamo, gledamo kako. To mi reci. Sada da vidimo da li bi bilo pametno još jedna pećinica za sljedeću epizodu tamo. Ja, frame drop. Najbolji prijatelji čovjeka, Minecraftera. Jop, ovo je neki dobar vod. Su same pećne. Našao gdje će se naseliti, evo ovdje fino. Ovdje će napraviti vjerojatno, tamo će neki biti zamak, ja. Biće fino. Ovdje paduče ima, to ekstra. Reka, obožavam praviti kraj mora ili reke. Kuću. Da. Biće ovo fin word. Sam da se iznerviram u nekoj epizodi pa izvršim sve. Ali verovatno neću. Znači više mi dosao. Ako ovaj serijal sada trenutan ne bude znači na YouTube, znači više ga neću ni snimati. Ne mogu ja to više da podnesem. Sad će brzo 15 minuta. I hajde mi da tu gdje bi trebali da gajimo kuću malo da se pripremimo. Alo bre, frame drop. Frame drop. Gdje miš? Glavno miš glavom gdje mi. Sada da završim barem epizodu kao normalni ljudi, ako se cijela epizoda se ponašamo kao mi. Nešto. Nope. Give me wooden planks. Thank you. Frame drop. Da kao normalni ljudi se napravimo jedan krevetče. Give me. Napravimo pećnicu bre. Fino kao normalno. I da igram na Peacefulu. Jao. A da igrat ću barem ovo, nešto malo epizoda na Peacefulu. Barem onako da se pripremi, znate. Hot topic. Ekstra. Da bi smo čuli medo. Opa. Nope. Opa. Oh yeah.
Kids. Da, evo je 15 minuta, ja ću sad da spavati bre. I ljudi, bacite like, share, subscribe-ujte se, tako to se znate, bla bla bla. Mi se vidimo do sljedeće epizode i pozdravlja vas Steve. I da ne zaboravim, sponzor ove emisije Obama, znači predsjednik Obama, znači podržavajte ga na sudu, znači glasite za njega da bude u Srbiji predsjednik, zamisleno. Zašto dođe Obama bude u Srbiji predsjednik? I da ja više ne odugovlačim, hajde mi da prekinemo tu epizodu, mi se vidimo do sljedeće epizode i bye!